জয় মা লক্ষ্মী। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আপনি যদি খুব অর্থ সংকটে রয়েছেন তবে মা লক্ষ্মীর এই মন্ত্রটি ভক্তি ভরে 108 বার শ্রবণ করুন। দেখবেন মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে কিছু দিনের মধ্যেই আপনার অর্থ সংকট দূর হবে। কারণ মা লক্ষ্মী হলেন ধন সম্পদের দেবী এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ যেই ভক্তের উপর পড়ে তার জীবনে কখনো ধন সম্পদের অভাব হয় না। এই মন্ত্র নিয়মিত শ্রবণে ভগবান বিষ্ণু আপনাকে সুরক্ষা করবেন, ইতিবাচক শক্তি প্রদান করবেন। ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে জীবনে আসবে সুখ সমৃদ্ধি, পরিবারে বজায় থাকবে সুস্বাস্থ্য। তাই ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে নিয়মিত ভক্তি ভরে 108 বার শ্রবণ করুন এই শক্তিশালী মন্ত্র। ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय नमः। 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 ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय
नारायणाय नमः ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय 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 नमः ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय
नमः